Good morning. Tu kan sing ahian kan lalpai Yesus Kristus mingin cibai ke buka ceu. Ni som pasari Oktober sang hi somni pani khan kan in kan suasana. Te chuan hei gawati muna exam te ma chonin te chuan chumi zo chuanin kan mission field te kan tloa. Kan hoinia chuanin mani in lampan turin kan lo hovele don tani. Voin hi ni somni le pakwa October sang ni le somni pani ani tukin zinga hian karil ruwa omchula li suwa zirtir na poimo tak mai mathaya bungruk chang som le pali thu kha ani mi an bo chiat na te in ngai dam chuan in pa wana mi na ngai dam veng chu te ani lali suwa Krista min zirtir na hi alo vahan thate lul voina hian min boy bet tu le min ti khe om thin tu la ka tanga zalen kan duem chumia zalen kan du chuan kan mi an bo chiat na kan chunga an bo chiat na te kan du lo zong an tia wanga kan ril ru an ti nat na la ka ta te enga wang po in ni sela lali su Krista minga ngai dam masak phot mai hi alo poimo ber mai lo ne kan ngai damatan ain angai dam tu ke mani tan nge hian hei hi alo hlok zok fo thin ani ngai dam na kan thin lung nei tu hi eng mai na salbet theilowa chua zaleni na om thin ani chu wangin voina hian phuar tu emo ke mania phuri te mo kan nei ani chuan ngun takin hanin chut le tila ngai dam theilo kan thin lunga veitlat mai mintina tu theimil theilo thin urna paireng te kan lo nei ni mai thei voina hianin ngai dam nei zir thar leng u ngai dam na nun nei tu chu azalen thin ani kan zalen na tur hian midang te kan ngai dam hi alo poimo ni chu mai chu ni lo he ngai dam na hianin ra tha le du om anei chu aken tel chu enge kan ti chuan kan pathian ne na tang ngai dam na he ni chu ngai dam na chang tur chuan voinia hianin midang te kan ngai dam masaka ngai ni midang te ngai dam tu ni in voina hianin kan nun zalen takin mangila kan pathian ngai dam na changtu po kan ni bok don ani lalpan kan zatan mal som ro se voin ni len nuam vek ule